Čestitke za победата. Неколку пати си доаѓал во Македонија, прв пат во Битола, еве твој коментар за овој надпревар. Prije svega čestitke igračima Pelistera, ovoj fenomenalnoj publici koja ih je nosila 60 minuta. Radi ovog igramo rukomet, ovo je gušt, ovo je jednostavno bilo predivno u dvorani. Utakmica teška, Pelister je odigrao stvarno fenomenalnu obranu, golman njihov je bio na vrhunskom nivou. Mislim da smo mi dobili utakmicu radi naše obrane. 20 golova smo primili, što je ok, napad je malo štekao, ali sve u svemu zaslužena pobjeda. Те видовме само во одбраната во првото полувреме, второто играше и напад. Некоја нова тактика или се чуваат цели за Бундеслига? Ja u zadnje vrijeme puno manje igram napad. To je istina. Dobro se osjećam, ok. Danas mi je trener dao šansu u napadu. Možda da pomognem sa svojim iskustvom u ovoj atmosferi. Ok, ispalo. Имате 3 победи во Лига Шампиони, меѓутоа во Бундеслигата имате 2 порази. Ќе се фрлат сите работи на картата на Лига Шампиони или ќе се иде пак на титула во Бундеслига? Igrači THV Kila uvijek idu na sve titule. I to je ono što krasi ovaj klub, bez obzira o kakvom su sastavu, bez obzira da li su bolesni, ozlijeđeni, ovaj klub uvijek ide na titule. Krenuli smo loše u Bundesligi sa 2 poraza i sad u subotu igramo u Magdeburgu. To nam je utakmica stvarno jako bitna. Dobro smo krenuli u Ligi prvaka, ali duga je sezona, nikad se ne zna šta se može dogoditi. Idemo iz utakmice u utakmicu, pa ćemo na kraju vidjeti gdje ćemo dokurati. Molim.